Yo. Asem Dika. Asem Dika. Musuro, yamino kamo bai. Musuro, yamino. Musuro. Missy, I could know ye radical. Aye radical. I had dear me baba candy, a yamino echo. Nyankopon dear pet any dear hin or dear maye. And quite or the achaye and hoarding or the amaye. I have sabia or yadi also caught near Sayadi. Unya smoke post station in the mount. And then a commoner do a diano ho. Dear Pebiano or the amaye. Okono akame ene wo e wo se ye discipline e wo se dinu krama ye ho nya twum ye nyai bobo ebo mama ye fa kokudro nkonko ye nim jiji anopa no so abapa minute aduasa nwotwe 7:38 e ma wache mo akwaba eba 93.3 FM Ahenkan Epoema ntemu achima buabu presby school one man ye wo. Ufri achimuda na utwoma kwa aguna swadu. Ana ufri baby bia na betwemu abuabu a. Wo se position mu deja kwa fefefe. Ya bronze ya painting mauve and white. Enimu eniete. Studio ameti ade Akua Frakuma studio. Said ye munim dan memene de bia. Asem Dika. Oh no 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 Uncle Fu, I do mobile me the pie. Oh, sorry, no, ekutomo round one be no but Mamincha SD phone now. Me did say on Pombo call dear. Achim dance on the man so across the district. I don't chrono pram kese. Or for side the Biaquati Chroma research and say. Nano accident will I will send be a see ye. I will a recycle as I was a quas. Na I will pan. Nema Ebusian Yako. Moi, now what you ye more cram addition. Memo Yako. Monso mo ware me mamutinkwa. Monso motumu madimi mamutinkwa. Eno na eche se wiasi an uncertain way enyepe. And that the world is not balanced. Oh, enti anu atutu anamon asiye. Watutu anamon asiye. Na wahwo nsu ye. Ohwo nsu ye a ubenya che. Dinukure nya twom entro jai. Ano pensun sama de nam doso. E doso pa. Na ye won kasa ho mienu. Impunu mienu.
Dika any one of the greatest engineers ewo Ghana no se bedi nkomo. Yeni one of the greatest engineers wo Ghana no say ebedi nkomo ofi achim achiase na Ghana nso fitisi enya fa hu de ka se eja enuoma ni na ma aban a kono abibi atona mana sabi bebia o makone nam no enti aban ba aban ko enuoma odo bebiri wono ma anya aban ko na eye ankrankra tumi bua ankrankra dwumekuo nso tumi bua obi atumi bua eno tina wono ma bon se obi sima kwakwache we yade mikodonati we mikoye sei ebi muso tin ekuo na woma gina so e de apemmoa ana apesika gufutuom se de bia bibia ne mbetumi de aboa eno bi krampo na nkan fam yaye no matching foundation your foundations I will draw NGOs I will draw individuals obia ye bibi de boa mpempi e boa mampuntu okoso ana de boa woma ehiamoa sanso an engineer yi ono so e foundation womo de boa adehia wom hiamoa titru ene epoye mantem so titru ene a chance mansini no ye feno engineer George Niakon dodo na feno bulk money tini foundation din e the bulk money foundation anope yane no ebe 1-on-1 wa say ye boy yani tete edi ani di nneoma ba komienu miensa bia wa ye achi no ebusuan ye bobo so kire wa hu bedwuru ankrankra dwumakuo na anope yane ni bedi nkomo na ye di foundation mun komo kakra kana be yo enya yo bi minwa o na 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 me my Ghana na Apachono penso kai say ye ne Bosome traditional council and a traditional area na na ma trankonya ewo Bosome man hene the rampim hene osanso ye odikro ewo baabia ne ha osaberma osai amponson otosumienu osaberma osai amponson otosumienu edini ramepa osaberma osai amponson otosumienu yene akra bedi mpu womo kwan enyanyanyanyanyanyan hanasi da bi wankasa ni tiri ho a etire beyi no onam kroma ontumi mpu nyi ni tiri ho itinane ne abrepa nyame anim ni kura nie yeni ni din sa woso kakra no mehu se ye ka ainfo wo mo premium mama wo mu kro mu pa za ohene ne ka ho osaberima osai amponso otosumienu. On this note mamintia nana sofo achimchirimenken odikro mintia nana bafo yamoa achim ade krom hene nana tete achim eje krom hene Ayemfuna jomudino ye miura baako ono de wadane benkum so ya achim adubiase hene akra nyame fo kransie ye perima ousu ajekum Oh yeah, na misuya, ebo, yeah, ha, ozinzim, oh yeah, enti anopeto asudin, mo baby ane ha,
Baby ania eye kura ehye achim swaduro mansi no ana beto ampeso aso no eho ne wo osaberema osai amponso tosumienu baby ania odikro bosumi mahene ne rempem hene yani ne bedi nkomo anopayi na yani engineer George Niako aka Bulk Money ono nso bedi nkomo impunimpu ewa an musei oh zinzim oh ya entibu aho bibi apese ogbisa mpenifo mienu womo sema mo de nam ahoma yedi bedi djuma eye 0533898915 0533898915 djumadi ni live on Facebook and YouTube. Facebook no ba hwehwe Ahenkan 93.3 FM. Inspector Maxwell Ousu Poku o achim odan Inspector Maxwell Ousu Poku all the way from Afu Kenya say abrabo do bepiem e wa achim odan onu ho kanimu na mo odan mo ya post for all correct sir entimu ya mienu de na sebe all correct sir Inspector Maxwell Poku anope good morning CK Lab Bidima post for the minimum agro. CK Lab. Udin ho agro be ma agradu. Udin ho agro obema agradu. CK Lab. Ubezi e wa chimase ne. Anso Ota district ni na no police for no tumi to ko ba bia. CK Lab good morning. Lie one Akaida on so no pay good morning no your police ni oni mora wo mu gina hono ma as a national security for tintin se bagayam anope mechiamo mamenchia achimman so hene obrempon sintim poku edin bo no ogba otum se tumi edi akire no eson ntini pa bi zan ye ninu hagro obrempon sintim poku oh a very gentleman oh you great obrempon sintim poku Ediomi kwesi ediomi the great nimsi bema 10 gram on mnyamfo kulibali nesi na wa bent sa aban ni pebia edina tua asoya no wa ben seja the great kulibali owusu ediomi the great nimsi oya nesi ni ewo Divine Victory Hospital nimsi anope good morning Elder oya lab technician ewo Divine Hospital esanso ewo Jubilee Hospital anope good morning Theophilus nso oya lab technician ewo Jubilee Hospital oh no baba yengai agwantu ni ma bro nimbe bia enemi yi enkutahu mienu amedi eto nchen a meko achima de nchensu nyamianum ni huranie adenchensu kwan de enye so na bebo mia minimra atide nyamio Asem so na bebo mia minimra so na bebo mia minimo se ufri asante achima mentia na anopewu chiame a metia opa sansa wo yesoronku asante achima mentia ni bia wo odan oti odan ene ni mpatem ana watu kwa ba odan ne isanse ye de bibia etaye odan Atile unyamio nimo Trust mo ganya logba eye no presa Asemidika eye no presa Asemidika Asemidika ye phone ne akpachu
Oye Ahenkan no krobo odikro nene akpachu. Se mo aigbefo mo de obi ohina mo kan togbe. Nti togbe akpachu. Nene akpachu. Ahenkan no krobo odikro machi. Mame nko achim adenchensu na mene adenchensu chiamen esare kojo enko kasa. Akra no potimi nka machi. Ya yo nana wapo mtren. Boko pacho kan bibia na. Ose. Meji sa wo yensiesie bi. Oh. Mo pacho ochame esare kojo nie. Pacho yo mi amini. Mo nti mprempram no ka sei wo adenchensu ana. Pacho yo no adenchensu. Sese mo network na gina so pa on. Gina so na so dia na toko kakra nso ya na san ba. Na ze enso to amonya ko. Ya de na ya na toko kakra. Nti mo ba bia mo gina ye ko no. Utumi ja baby aye na so gugu sa de je kakra yum ba ya san na wotumi nya. Nti adenchensu no network be na strong wo pa amutumi de ye ko abri bia. Oh. De am se onga be siru aja sama yinti. Tembia no. We are utumi nya. We should be after utumi nya. Inye so be gina baby an san no kwaye. Okay. Baby utumi gina ye. Wow. Na se metewase a network po no ma be si wa chima duasa no. Esunsunsan so no e kamo panti ama mo network de eye. Na eden na enye e wo mo ho no mo. Ade enye pa ne yankwan ne de atetu apansam kra we hu hwenye. Na fe yesu ku no so saa inye tikeni enam so kwan ne nyi tikefu no so ntumi ma. Ade ha yem pa ne saa de no. Enti sese de ha mo pa mienu school ene ekwan no anamo be ne mo to afa ho. Ya tu na mo bia so ni na ya na kwa kwa. So ba ba nso nyari a woba. Fo na se beba ena anamo be potin na mutu yi. Oh. Anamo pete ene eya DC kitiro kwa ni DC no. Yekobo na mane o so beba. O kan so beba. Enso ya hwene ni ma woma. Adenchensu no ehyemansi be ase. Oh, achimadiasa ase. Ai achimadiasa yene achimadiasa mansi no ho. Ana se ewo aduasa o Brim South. Na se mo hye Brim South ase. Okay. Na aduasa adenchensu no yenhwe abakwasem kakra. Kro bi a mo chichire be yemfi ahini. Oh, yempenfo no. Obeji hasase no aduasa hini nsem no de yehwehwe kra na ko be se nsi ohani. 100 years ni enso se adan wo no mo ase ndu 200 mpo. Say e bin bidi pa no sanko. Wanche dan tan ha papa. Eden na ama so bi ba adenchensu ontantena ono. So oba na sa se se woje no onya biye no. Aya onya sa se se uja sa se na wo ye dia na wo betu asidan. Na apafo ne de oba bidi pa ne kakra na sa na pa no woko. Woko je o mebi. Nti wona ebeji asase wa hangasa na obeji eya ebusan ebunufu ba ebu nti na ma tuse odan kakra nta ba ha na wona aka ne de won sheda me tna ha obeji asase aye na wonso won aka ha tuse be bia waja fa de ho na akoma wo. Okay. Enti school no so ba on mu fie be yesen ni. Oh. School no ba ha de ye ma ko be sen fie ni. Enfienum ni ebre ben na mo de school ne bai aban ben ne besi school dan na mamu aban ne de emse transfer for besi school dan na mai na edan no omusi ni sen adan kra he na KG die primary die ana JHS die. Oh primary for the besi mai is na yeah class 1 class 2. Class 1 and class 2. Eti class 3 4 5 6 no ayo mko wen. Ano wako diasa. Wocha kwa na wako. Omo na nti free adenchensu kwa duasa. Me na mka kirewa. Na ekwan na enwa ma omo. Na job enden. Akwa na mse akwansin anaw ne fa.
4.5 ana mo nante ko school ba da bia na me kan da bia wo ko nsuburo na on e mo no ba e ja bone se wo enti na sa metwase abeye emfie ohani a kronu bɛbɔ ase ɛwɔ hɔ nom no ɔma nante atwa kwan wɔn man nya nimdeɛ kakra no mu na atwa kwan kɔ aduasa ba da bia mba jo yo onante ko nante oba nanse a obisi ma en lanka asamre ma na waja sano no keni kakra bai oba be ya fe do so kwan no kwan ni yenti untimi twa kwan sa de bia anka adan e bese ma no so dan no so na yentimi anya dan na ma no na school no sisi ayi adwuma anagu enya adwuma kora obi anko kora nyina afu enti na se school fo nketenkete na obi anko school nketenkete na mkase wote kwan kwa diasa ya nkwadaa nketewa no mu na akwa aduasa nketenkete so so ni de wonu wonko school kora wonu wofi ntombe wo fia edu ba bi o mu mpom ayi ne kakra no mu ko school ba ye so je mo sa de ena sa ne cause me bisa we ni na sense ye team na ba adenchinsu no mo na school din ya kan wasam so da Facebook live ba ye bosome kakra ni aye ba no mo na ehunfu sei na school ni ngija sei ba sisi de otum se agin sem sense ehun na afu obi a fanya boga eno da ye soan ehun ni na afu se amaka sei na dentina mo ndo ho nante me no ho se ade udo kura obi en kom suku je se da bia wo de bra na abra wo ase fra kom suku de na ho fuma ya na ese do obi en kom suku ntin se e ja wato won je se ya me ya do na se yin kike ni de obekire wo ngade de e ba ko do ho ye se ho kama me pacho nana wadaru ma jasuma me pacho se wutie enkomotwetwe ya eye ocha me ma achim adenchinsu ewo Brim South District nana isa asare na menene di nkomo yi na bomoden adi machi wo Facebook live Ahenkan 93.3 FM adenchensu suku aban besima wo mo anu ne class 1 ene class 2 eno nso asan gu ama be bia school ni hye na school dia ahwo bi beka sesi yempo na ye hwehwe mu kakra ye nyaaye ana ye ya ye hu ye ne se teacher fo no mpo obi ni yemba ohwe kwan no se de etie ne tenten nya enya na okoba ku mienu na afono no no kure no kwara pa oba mienu mi se pa na je se enya de obasa bebi enti na mimbusa o kromani ni na ya mubodwa na mohwe nkwadan ketenkete fiti class enfie 9 enfie num enfie nsia a wo mu nya di ombetumi anante kwantintin we omu nko school no eya enhamo enemre 21st century obi apanim die no na nkwadan ketenkete sa omu nko school no enhamo akura ehawye pa yempenfu de ehawye se bi ta fraje apaka na wo ehaw bi no kete pa nanka Asem baba na obeye na wade mo friend ko school ho no ebinim se tabofra no okozikwa no yare ebinim se eya se tam no na abam so me yenga ni tia ho ka ne kura ko hwe beti de tia tikini ne ka ama eya ene anu tia eya wo mo tia na mentwa no o se nkwadan so mo ko school no mo yare ebinim papa no wakasa asem no me omo nantia ko aduasa na no mo yare anaso mo ko adenchensu wona no mo yare adenchensu wona ni ban ko tupu ana oba so oyare ntie ni ya efo eti ya ntamibi nese omo ni nyi school ho ana asesen ta wa hwa asesa ne beba hwa na kese sa neti school fees so won tia won ntia ene kura kan be na school no yanso engote ngajum no wo oba tan se beta fra che wo oba na so yi ya so na ya wode ande oman binya ho faso na wo titi bi nyina ya wankasa wode na ma oba no ko school na school fees kakra bi tian ya eno so akwaya man so dia na yes ye pempo no so na kenya ho boko na se we ye aban school nti school fees na free aban school se aban so me se enche da nyinye ne pe wo mkra be se 20 na se 50
no so say about to me so that nti anka enyin kakra na aban so be so mama yen na yen kakra na aban so mama yen so ya wo kan so ya onfo on adwene ma onfo adwene ma dia na gese enso enso tin adwene nese metwase a ade hye wo adenkyenso no mankasa no wo mo emma nkosku na enhye da ha wo mo sanso obi tumi kasa ne ba kosku anen oyale ana okosku e de pa ne ko wo nana enti nana sese dan ya school dan ya class 1 and class 2 a enya adwuma esi wo no mu yi ehu afukumo yi e dan na mo de dan ne beye anamo be na mo betu afa ho yang anamo be ya nse sanka okwan ye dia ene dia ada ticket ni baba no de okwan nso ati to afa nsam enti no se onyame ya adum na so okwan ye ma yen dia ene school dan ho fu ye betu ado hu nyina ti tie ho na mo friend ti make ho school Nes wo gidie se ade aba be ye osi akwan kese ba kopa eye kwan na enye no enu nti na masku no obi antumi mem mecha de no enya na wakan okwan na ne hawo yen sisi so okwan edema ho anka bibia be koso na kwan nye oyiba okwa aso omabium oyiba okwa aso omabium na so oja obende nti na ye na ye hajene se osanka funo ka so bibia wona bre nti dachi bia bre beba abansa bisuma mai Matia sepa na unim ade ba kun so a yehu ye ne se uyi school dan mpo ye aban japade a wabesiasi won ma ehu afukumu no uye no to nchen a asa de nchen su kro na nkasa emu afu pa no kware emu afu se nipa na wo no ebi ni wo fiti afu nkura wo no ama ho nyina afu titiri kwara ne first five na ewanim hon be school down in Asem Dika ho de ho nyina fu nkura ho ma wo te wo nyina wo nya ho hwe wo nya kro no ho hwe ena so wo tu zakati so na mo ne omanfo ni hia de mo didi mo nkomo mo ya mandwuma akura hia mo jo amadwuma ebiba ebi so ma wo metu akasa bibire ma o kan ho se ni mu ya dia afrasia se bibire anya se mina ne woka na nsa ma woka wo chide mete ne kan nyina se anka ne kra anka ya nkokora ne Asem Dika ya se da bugba pa so ebiba ebi ma ya ma se trese ajene nya ba so bia na ajene na wo kutikuro na bia so bia na ajene na wo bia ebekoso dabi enkoso enya ba ko sa na ti enya ba ko ene bibia ebenya nkoso mai ma mimbisa we imprempren atuma de nchensu eye kura se nana moto aba ho no mo a eya moto aba okro no mo ana mokọ ba bi na ekoto aba yeto aba pa moto okro mu ho a ba bi school dan no ho yeto aba ende se school dan wafunu mbeto aba wan se ebe no sia ebe do nyina ebe no sia aba to bre ne so de a mo bedo school no na o makoto aba no wo ho but ehunfu ye no ne ade ama school na gune de nipa oba bede abato no emfa no ho se ni oba beto aba no mesi school dan no fu ye a anasa de ama school no agu no eno no nipa na oba beje aba no obeje aba no obeje mutumi no on de emfa no kwan obefa so obema school no agina na akoso ama woma ewo no nso betumi akọ school ende emfa no adefa wo a gese wo nkasa ba no de woni be se de obi amaye nti wonim ne ekoso ha nti ebe no na se wo ba ha wo be kun ne ekoso MP ma hono mo MP oba ha de no oba ha ke kakra moto aba wasi oda ene ataba science Asem Dika otaba on ataba science na mukwan otumi de ne ka ne ba wa na osi nante mukwan otumi de ka ba ho ana osi nante nti ama ne so so nti ene auto bomb utimi pui na ngete obika wonti memfa ni njine ne ka no wosoro nti no otumi fam on kosmu kwan de ukuta bogada shin ka agrobedi wo enye kra nti na ya eya ka ba ede ka hin na ba kromu ono mo ka makra akra yete moto nkwa na ba nti mu hu ka ono mo
Oh, car they do get nonsense to the me na say we are bonus mo dey any car no to me ba. Enti mu ko Swado krom ana odan krom a mu wo car eloduba adenchensu. There be you, e bi ni what that. Na mu car be na ye ba adenchensu no. Na me pese moto na ba. Moto o me ko fan wo fa moto ko tie dia sana wa fa car ko. Enti se ebia wu tukwan na kuta nneoma na wo se car na efa eya mo ye ne den. Ana ya abugo ya na eba. Niama do so dia abugo ya be ba fa kwa no. Ena na mo bre pa o. Nya sam gitu amane ye ho han wo fa. Ese woni pa uba na be hanga be nguza ye bre pa. Na muntu mfiri wai. Ne tu asia ko obi a waja pare ho. Obi ma ko eja ho. Ko kra so be zamba. Be dia waja pare ho. Ko na kumanzo. Asem. Enti nana mayanhwe me pesa mimi ehumasuan fam no ehia me pa enti wo ma sabi wo mu apagya pagya kakra mo mane no mo nananom na mo apagya pagya kakra no eya dodo na tumi ko school wie ana dodo na wo mu nko wie na mo agyae akosua adwuma ana mo nsua adwuma no kro mo nenanam sa na ageta mom wona wo tie ko na wonye kakra ne utumi ko wie na mo ko wie na afia ka ne so so na ya na emu ya din kakra so akwa se ni beti ka kwa na ko na se wa mama de wi a na kese wa bile bu kese enti obo made ha ko na wi dia awofu no se mo bi dia obeti ma tia no so okay enti mami bisa we se mo kwan ya enye ya ede ensensen bebiri aba ama mo school agu na ama makoni abanso enwa akwakoye den ka akura bi ntumi makro mu ono no anamon be na mbetu afa hu mprimprin o kire se mabo DC amane mabo MP amane de mabo mo ya pa aba nanso den biem na mbetu anamon be na mbetu afa wana den na mbe ka champion fo we se mo hu pupuye bia yo ane de ye be se e be fa musumum na mama mpen fo nati se ya kan ya bre ite se musumu gwa ende am jese bia e be ndi mo so ye hia mo se mo mama mpen fo nati oye imprempren atuma de nchensu na na odi wani bubua de wani fama nipa be yan hin na okromo no imprempren wote wono mo a oni omu na ada sorry imprempren de be de ni fama be e de otu 80 kroni na mu ye 80 first na ka 90 na ebinum afia ko afia ya mofra na yin so nyina kokoro ntaka yango kora fon Asem Dika Engineer say nyina so mu pagya no atwa frikro mu o so bia no kwa kwesi adwuma bi ana bia na ono so okoje ha sa na senti bia no ko be ya kwa ya sa se obe se adwuma se so ndumi ta sa tete nti na ma se yan sha te na se ni pe ho nkura de ne ya kan na se kwa se nti ye hu se ni pe e yo twene ho enti aduowatwe no odua ne bubu a emaburu no be sen mebo no me mani bubu a be se 40 na me si wana ngani se kakra nso be 40 na se mu ache pepepe abodro na eden na me se mu ache pepepe mpacho ka bibi mante me se me ze na ye dro okay ma dia ma enipa wuyi ekwan to nchen yi school na agunu to nchen na mkwan na anya ntia dia ma nipa setenam eye do kakra se bia obenya TV bia hwe light wo ho no mo obetumi aye call ebia nsuo pa obenya bia no sanema no so ehun sem te sen ni na ko pepe se ya wala to ha yeso kania TV fra yefibi na penzi unsu papa ya no ha wona be bia mai ona ho na be ma mo MP second oh wow ona be mai bi jikura kan first na nka ya nsu ya da ho nsu kasi nsu ira ye ntumi ntwa no first na nka bridge na eda so na onu ba obe ni bridge ankasa ona nsu jikura itumi famko na se waye bi penti mu wogidie se obetumi aya ama mo kwan no na sa
enti wo hwa de ntina ma honorable Kennedy Osenya ko waye bi pen a wudi adanse yi eda na hwa ama mo kwan no nko ade aso wo delay no wo hwa eden a akwai sikasem It's got what your first man scout what in the back of the Alabama and I'm saying that it could be this is so. What can they or can know? Oh, my dear, I say, you could meet it's not this Kennedy. What I can do, what they be my papa part in case you and to say, you can't hold your uncle, you didn't go by my. Enti fiti so ba betina dwaso wakofa no wasema ba mimbisa nneoma be na obetumi abobo oboso ama etiefo hu so Honorable Kennedy Osenya akoba yi anya n'adwuma obo ene de oye no onyimu mfim na ye onyimu mfim nso monya wei obetumi ama yehu sa nneoma no ana mekase de kan obeye bridge mai nti oye no wie no na fo so sa ye na fe kania no ba so oprivi mai no obeye mai Antono na delight bad njenso on. Na me ka kire wa delight bai. Okay. Ya sheda ya di kuro. Ya ko ne e de ko ne mo so mun tambwa. Na be ya mai. We yin fa mo. Anche kura na o me ye ko juman bai. Na ye bo awon e twala ni ade nyina. O ye ni nyina pepe ma ye na. Tisi ye tumi nya kan ya dem. Na fe so ensu e super. Wa e odiki ni bui ugua ne nsu batata na nso ye bia no onu nso a ahode wu nso anu wa ye bia man pa Asemi oye wa ye bia mamu na ese mu ogidie se obetumi ayede aka no nso nti mu kwan no nso ya na mo de hwade sede ato nanim sede wa ye bi pen no na onyema mo na eno ne mprempre mu haw kese pa a mu gidi se mo kwan no eya bibia be ye fan amamo sa okay se kwa ya sunu 20 sunu afi mu ehye mu su ato sa o se anko ba be ma mpeni sunu ato ntia man su to nsu na ateke nko ateke nsu de uyim ka kwa ase entumi ye je sunu awu ma sa na beba se ya mranti na wa ha no ya fa ma adwuma ye yi gwata wo yi gwata ni na aka kakra ni yi aka dakoro ai ba ku ye wi na kwa no se fu na se bo na se kwa no ko di Kennedy ho lekwa no me tene se se yan kwa no se ne sia no yi gwata nti yi wi a na ya mana so no se yo se sa dia yi wi na mana so nti no o mehwe no kwa be fa so ya o be ni ya na ye no na ye hu nti no so ho asem. Okay na dem di twa to kra ne se enipa be ye aduwotwe 80 amo achima de nchensu krodua ne mu no mo wo ayarsa bia dwudwo ba bi a mo dodomo a mutumi ko no ma ye hwe mo Ebinika nemum na o tia bimbia usukrumba obehwe yare obehwe ya mapping funo ne mofra no obehwe no woduru wo mpane ne ade a nemum wonhye da metna hai. Okay yate ye da se pa nana ye de ubesi na ye bekoso anu adinsa woso na de atie no wakoso am ye hu de e kone de ba ye da sa no pai ma se won se me da se mo nti aya na mpanyefo na sente wai ya timpanyefo no mas omu tie kura omu tie kura ya da se papa nipa menini kodi nkomo ye ochame esare kojo ono eye ochame ma achima denchensu krodua no ewo Brim South District ewo epoye mantemu osi school na aguno eni ye hwe na live on Facebook sisia no entimu amutembetumia de achi o Facebook live de ohwa no achima de nchensu school dan so a epim class 2 pe class 1 and 2 eno nso wa agu guna agu no nso no enam kwanfo nti ena agu enti wo mo sere pa se ekwan no monye na so moya omo ogidie se be ya adwuma ezanze se kwan ne ya teacher fo no kọ aduasampo betumi abade bia na enye nti no ono okoba akoba na de no be ya na ose da bi mi mabiem sa ene se school no agu no enti na na se nkwada wo ngo school ache wanyi kakra ansa na obenya school akọ ochame esare kojo yegidi se MP ani DC betu ho anamo ma yenhwe na ye ne onabo asare dansonso endi ho nkomo na ye district chief executive ewo Brim South District emfa issue we ya ho ye wia na afi ye free ye nkomo twetwe no ase
Asem Dika. Oh, three. Oh, trust my Kenya Roba. Abba. Oh, I dream is na. Ewie, mame nko awman so mensaka openikese ba konso ono na district chief executive abanka ti paniga na mampani na nado dango gufado Brim South district ono na yi ni se onhwe na district no so nuama bema ni pasetena akoso impunto kakrakra akoso ono enhwe ntua no onye bibia enti oye Brim South district president onabo asaridanso akra anopoti minka maache mejidi se empombo kodie minima sorry akon kam de sorry nchia na echia o me Baptist na se presbyon no Baptist church ntano mo nchia ye den wadaroma oka peace ya jesu oka shalom na jesu peace okay ti me ka shalom na wa jesu peace that's it and ona bu ye nchia shalom peace shalom mo ya da se anopei de bo abubu anu a akwakwa weekend si de odwodwo ho kakra sanse dwada kosi fiada adaje ni puso kra na ye ba abubu anu anopei dia efa adenchensu school ene kwan no imprempram no kase ye ne ochiame esarikojo ochiame adinkomo ochese school dan no de school na gu a ehu na akura afukumo na gu na gu no ose eye kwan ni ntia sansa chechefo no wo mkoba baako ase de tie no wo mu mabiem saa eni se school no edi agu no nana ona bo wadawruma saa akwan eni school nsemi abedu anim anamo wo moto afa wo mprempren akodu san yo ami fa kwanya is na fentia etiefo nya na minchia won so nse ma ya de cause eduma de nsa ne no se mo hwedi bi e kona nkonya mutumi etwe adwo to so am say no kwasem adenche kwan de menyi Ahenkan chose ege kwan indeed ye make effort pass ke be reshaping kakra no by a course on you say no kwasem reshaping and you get fruitful results okay because the kwan is a more or less a valley. It's not the only thing of say and it's also to me look serious to me not contract the two one won't be brave I need to say yeah na is na more de kakra when I mean Chadi, I know, because you're not contracted here. Baba, I sweat drew all the way to a polymingo, Quana, all your mind, serious to have a punishment here. You made you come up with chick, assurance, not your mind, very positive. It's up to us, a bit near spirit in our family. Now, it's been addressing documentation, which means a come by your mind. It's a last hope, anyhow. But we didn't lose assurance what your mind. The best challenge for the person, Asem because we have better part of this city. Where I am, Kama, Lebanese here. Almost they will feel somehow slighted. But the best so. We now would say, I would try a stray, if there's a four, or try a stray up with four, or try a stray with move for Munyamai. And then also accompany Bukana to Mamma. Sarah, I'm ready to have a shame say. Also, and the planning, yeah, we're going very difficult. Say, we need to say you be all the time be a Fakana Suyako. It was school, no. Now, and it just only say, school, yeah, the last dinner assembly meeting, no, and not a couple up. Now, by an India, I've been because okay, the new education director, no, Casanacasa, I couldn't we, so don't make teachers, no.
if it happens this way, I don't say as well. Something that you more than 1 or 2 quarters at the moment. Let the Omoquano to ski, and it's a weekend or about the was also take steps to see say Kakabiti Kapahan. School game because that's I'm sure I said can be asked this. Asem Dika. Baba onabo enye dwuma obi ankom. No, what I'm saying is don't can say the school they move such an or both in all. You bet me a picture for 1 or 2 alcohol. Now I'm kind of some and some more. They are saying, maybe cotton, the only the question is going to get difficult. Even that the prime moment, the moment, yeah, the bet me outside, the bench start a dying the cottage kitchen ready. And then we've also SKT or a plan. You will be budget here, you call it the Asem. At least that 1 or 2 years, I said to that boy when you see more. And it says Nakasa. Maybe I'm listening into me. If it happens this way, I mean, how is it? And may come the first person, I call you, I may catch your problem down. But you must stay there. Tiamo by, you know, Macassa. Natural, the beginning of everything, and yes, so easy. So much me up one. Apart from that, I don't think I'll be all high between you. So be sorry for one. Okay. Honorable yate na se mpo matena masantu anamo dia akwakoye ohaw ba ku ujiri se mensi no wo grader etumi dwidwiri kwan kakra so anka beboa ho. Oh me grader dia ma be ni bi na grader dia na sam no bra even on that me pa kwa e kata class ni dia bra se wo ni enza ne ebetumi abasa kese ni bi nso kitwa obi. Oh ye ni bi na grader ye ni give it to ato that's what I have to tell you the gospel ye ni give it to ato ya be ha ye mpo no the question ni no dey kwani dey na mdika ka just say they discuss to her to her and look on the face road at the proposal just say na issue to my kwani na flab if he says ka do dry season e betu met battery papa opa you know ka say o do na me fa yenko and I say the Monday morning now the papa so ye recipe na enyi ti kwa bia so this for so na ye kwa na kasa e de ma and that is the effort that the effort that we've made. And we believe say okay, yate yantwo nkwa kire bebri se mo ne contractor wo atimswadoko apoli ekwan no so akasa se de bia mo ba han ni fidie ni bi dia akosiesie sa akwan no so yensre se sa anemonto no enyano papa be firi maba yadu besi anu sei yantwo nkwa kire bebri e be koso ama yani adi ache ne adi hunsa woso de besi bia no na odi asom yen. Okay, yeah, that's a pan. DC Honorable Asari Danso, Brim South District. Ono any nkodi nkomoi or salon. No majesu peace. Nene enono. Ti my free Brim South. Me twaso no mako achem achiase. Enono ye achiase district. Omuni na ewe poye mantemu. Eyatani ata. Asem Dika. There's one thing that we are mama here. You see, I remember when you bought a year solo and I go for car, you quickly try to keep the fun of the I think we cry my main fan of and I what that you did say who could be and what is that? Yeah, true. That was a part where this my station because we've been on here. Because we are to make the one in the last year we be to my what is that make them not I said I walk out because who is that? That's panic. It's not you want to my area there to me that's the family. Yeah, me that's the part say we meaning about coca many jewelry we pa the net they make kind of crack so in some many jewelry we no say we will be on staff go near armchair journalist who bought pro in your console. Ejigum na yonkoi ni yemfa 1 2 1 2 BCB bulk money we unity wa bet na ha ana pe wantie bia waja hu kati na yenko ni yemra achance mensi ni muntie eni peni ni bekasa eye foundation ko peni adi oboa papa ensio esuku ebambo esika obowa impinfo ayomu ti wo studio how ana pay mini bulk money foundation me friend one of the greatest foundation I work for mantemu titu a chance mensni ena wo mo boa wo hopa menya president nankasa osan engineer
And then maybe some engineer crow, cause means you airplane engineers, your TV engineers, your Nipa engineers, and overchain engineers crow. Trozo F playing Echo Togo, Yamiad Mwasaba, into Kwasi Trozo and Opemi Tiao. Only Ebusiani na. Mamin Chasuna fi min konkoti min komo. Said them din kan yimu asutreno. Mene George Niakon engineer George Niakon aka Bulk Money. Ebeshia impunimpu ewa misi na yenano akasa. Nyamiadom penyino ababe cancer all the way from Achiase a ewo epuye mantemu. Akrama mwakwaba. Mu number tumi adeso na ade agum. Yeah, any akisi. Neze foundation mama nkwa dia na. Yeah, menu. Ema no moy. Ni akisi. Mano. O say edumi me da say activities no edoso. Enti yenu abako ne office ne ho aka kakra. Enti ema no nso ohwa edumi me da say ahoho na beba no omo na omo suma ahoho no. Anka ba ku dima na nka ayehwam kakra. Enti ya ye ne say omo asre kwa kakra. Okay. Enti omo ntumi ankan ya ho ene. Okay. Ntenu ntina ama yehu foundation ne emu ma ni bi. Yes. Ba se ma wo mu de. Papa. Ema mu bosi. Papa. Wow. Omo bo se ma na eba no. Koko atase. Okay. Different colors but one people. Yes. Anamunya one people. Yebom pa. Kuru yewom pa. Yebom papa. Wow. Ma mensha me nkomo twetwe na so sei. Achiase kuro dua no mhwehwemu kakra ye hu ne se ho na ofi. Na achiase nu abakosem kakra fa achiase ho. Abakom kakra menim wo achiase ho ne se. Opani bi na o srase. Na oya hayo. Obomofo hunter. Okay. Okumunam. Na ba ya obedu eye baabi ya hemfie ne wo no. Ne dua bi ho. Enti dua no ne efre na ache. Enti obreye no na okotena ase. Enti okotena ase a oje na home kakra wo dua na ase no. Afi nso on vanto silence man. Ne krama ya no ne nam. Bombo fone krama ya no ne nam. Fone krama ne nam. Ne ahaya na oye no. Obreye no nsu a omukọ ho ekokọ fe kosa bi enum ye no. Eno nso ye frɛ na ahantan. Enti achina otena ase no. No se ade we de ye edua papa. Na ageme. Eno otu din achiase. Na nsuo no nso eye ahantan a afibiara no yedi afe no so a ohen no e de kire se nsuo no ye batampa oboye ho ban. Enti na abakosem kakra wo achiase no sanity. Oh wow we dey ka from sheda panam do wo enso what prove me wrong kire se achiase ekuro bi a ampa ya wuwom ufiri ho so ma me no wo pe na afiri wo bia papa me ma me ne papa sabri o mu tie me. Okay. Enti no ma me no wo pati ase o mu tie ase me ma me me papa no ye teacher. Okay. Na ti ochirade wo osen ho wo eye asene across so. Okay. Manso tabita hona mi shame school ase. Enti mi ankasa mi shame school ase wo osen ho if you hona ye de ne ba eye achiase junction. Enti achiase junction na obeto aso a ode call ne pension. Me maame so de oyekue ni na obia so ni se me maame na oton waache. Enti no du achiase na obodin se ya waache a obia ya waache anana na waache ni boss pa waache ra ante ya. The watch ni the best. Na sisi a uze unyi na wapomo no enti no kofem kakra sisi a oni ahodin bi wa de be ko ija. Enti na se meto so e watch ba. Me ye watch ba. Minim watch ye pa ye. Watch de minya ye watch wo hama wa wankasa no
obebo utrinko. Wow. Okay, penyina mene no edidi nsa wo so kakra na me wo achiase no. Eye waache no me na me so ani nsuo. Wona na so waache ni nsuo. Je nsuo a amanfo ba mo be kokoro o mo nsa o mo be no na nwumire bia no. Se me ma me koton waache na se me so asa nsuo no di nachi. Enti nsuo na me so aya akopim za me di wie achiase presbia me de koto aso e wo koforidia. Oh wow. Nipa amene no ahia amedin ye kasa mprempren ye engineer George Niako ono ankasa ono ye president Emma Bulk Money Foundation ene waba be yi secret ba kwato se sa oye wachi ba o sa oye wachi ba engineer se kusi eto aso bie no so ohu se mi ankasa no mi fi eye ye fi osin ho baaye no osin ho ye ba chiase na nkasa no ye kwetena baabi a ye frɛ ho asibirem ne wo nyankoma ase ene aprade ntem ho enana menana de kuku eda me nana no fi aprade enti no me ankasa no me kwetena asibirem ho na me de ko school ewo achiase enti no achiase kuru na mu die me fi mu na ne mpatamu ho no mo ho anso ena me fi Nese wakwa nipa bi a se obi tata na nipa no mu wa chance mpotam di a obeyira nipa no ko se mpotam wonim ho pa papa ko ba bi a okeka fi ko ba bi a okọ school ba bi a na mofo wo inkisi ye nyina ya chibi agronoform engusie na o ma chibi nese we de a chance uyi hu film ana o film ankasa nti nese mansi na ankasa hu bibia Ede wakoma so. Papa. Wow. Enu nti na ma wo bie mienwuma wo achiase na na. Yes, enya chiase nko. Eye achiase constituency no. Na foundation no ye enwuma ewo mu. Na kisi ansane ye be hyase no mame ena nyankopon ase. Se waka na me mfa wa fidi kasie a ekoba bia so ena mempanifo bi nso ase ewo achiase constituency ni mo de Dika no me de aseda ema eye chiefs a omowo achiase constituency ni mo efi akinkesu aprade achiase anamase kokoben apam so edim so omu nyina obi biara ahemfofo ni nyina ara no me fa akwanya so ada obi biara ase afi so etosu bio security services a war district ni mo in fact adwuma omo bone de hu chesa aboye pa ama district ni mo de asomodwe abemu pa afi so asofofo no bo foundation ni ho ban enti mefa akwan so na mechia asofofo nyina omowo eye achiase constituency ni mo na mada omase na titru na koma eye chairman obia bedidi chairman obia bedidi a wo ye MPP chairman a ye frɛ no Abed Kofi Wusu in fact our brantie no bone homodin papa wo hwɛ enkabuma ode eba won ze eye constituency no dodo na ye MPP for enti so wo kandifo bi sei na se dodo na okura dodo no na se wo kan dodo ni bomu a che se obi biara ni gi abrantie ho enti me fa akwanya so na mabɔ nachi mabona baso na machia no baby biara wo bia nyame nka ne ho na onhira no na bibia o na dabi oni hasesi a enkoso ma no etoso bio ya MP eye honorable Kofi Ahenkra manfo ye dinchia emao eye DCE honorable Richmond Kofi Amponsa onso ye di enchia mao na me foundation no in fact omo ye adwuma papa enti members no foundation obi biara o ka foundation hu biara no na o president me di nchia kese emao na me hwemu a chese adwuma omo ye no eso ebro me kura madwen so foundation no omo ye adwuma pa afi so wankasa watiefo a omo tie me ne omo tie me radio so internet so baby biara no ye di nchia kese efi Bulk Money Foundation e de momo na kisi
ansa na me to aso no ma me mfa kwan so na me mo nkofo wi abaso enani nansen ya na teacher for di o ma woda na in fact education die eka yen ye bota ne ho enti se teacher for edi o ma awoda die Book Money Foundation so eka ne say ye bo mo abaso say o matumi aye saade no in fact from a district director so call headmasters call we enti no ye mo mu nyina ayiko ye Book Money Foundation ye ta o machi na bibi omo ye bia no omo hu se Book Money Foundation eta o machi enti ye befa akwanya we so na ye de abom abaso ne amomo ayiko. Wow. Teacher for no ye mama ayiko the whole Ghana nipo je ambassador as best teacher na yoba me kai last year a chance so omo ba ambaso no MP etomutu eche de obon homoden pa no na afin so mo ye de afi de omo antumi anye. Okay ba me gidi se ambassador di bekoso okay oye ma empenufo nso nda omo ho adi na afri mfri ye nkomo twetwe no ase akra ba yeja mpombo ko de adom minia. Wow edin be na nkofo di ni mu nkofo be frame nana kwaku sa ewo politics ma na say wo foundation mu ana ewo dem politics mu de omo frame set MPP but set MPP sa na eba constituency ni ma akoye se ifri honentino nipa ne bebre na ni mi ahyase entino nana kwaku na nipa bebre frame sa nana kwaku sa pacho wo ye dem foundation mu foundation no me so me Book Money ne me board member foundation. Yeah. All right. Akram pacho nso udin. Me din de Emmanuel Dako aka Spaceman. I give constituency name Book Money Foundation. Bia didn't me a prof. Prof. Yeah. Okay. Prof na no ano bia. But the foundation mo so ye den. Foundation me your programs manager. Book Money Foundation. Okay. Most of your programs no me na me say e be hyehyɛ na ya to me execute. Okay. Ana ya bo mabose na so wo bo adwuma pa. Ya bo adwuma pa. Wow, bibia akoso. Bibia akoso kama. Ekototen. Fara. Mate. Ana ma me mfiri nkomo twetwe na se na afi mensanko engineer George Niako ne so. Book Money Foundation. Ninti ankasa efiri himfa. Kwan ben so na ba ya. Ana kwan ben so na fa ya. Book Money Foundation aba Ghana na aba Eastern Region. Na Eastern Region no achiase eno mu base pa. Book Money Foundation efiri himfa. Said the oma achiase history e kire kwan e fa so enya achima achiase din no. Book no efiri himfa kwan na bai a ene eye adwuma. Yo, kisi me das. Book Money Foundation. Mame nkyerɛ book na nkasa se. Okay. Emre bi me national service no. Na me konya me Dika konya accident kakra. Okay. Na me nya accident na me ofa. Oye ka ho adwuma. No wo danso man. Enti me Dika no ekoma no. Enti oye ka ne ho adwuma wie no. No say no frame kwaku. Osi kwaku adwuma me ye yi de Fescabra. Enti no me oka sa na me so me kwaba na me ba me ma Book Money na wo de atuaka no. Enti ne fi ho na no say Book Money ene sa bibia bedi ho. Enti no de book enti e de book sa na chese ebe ka ho. Tu ofa na didi ne to. Ebe ka me din ho. Enti chese me ofa na de din ne to me. Enti sabre na wo fie be ese. Sabre no na me wo fie be ye aduonu wotwe. Ese ebo sikatire enya sem ketire. Enti be ye 28 years. Enti ode to so sa no. Said ye woni mu no ye nkran ne di empa. Na me so me ye engineer kese ewo electricity emu. Ye generate electricity ye Aboazi thermal plant kra na me na me hwe so. Na mafi ho no mo na sisi Senate Energy me hwe so ewo tema. Senate Energy. Yes, Senate Energy. Me na me hwe so ewo tema.
enti no efi ho no na chese odi bok ne to me enti emre so se yakonya biese se ye befie na ye behwe die fie ko enti me bae no na bok money no me namfofo no anyway no continuous omo shase se omo de frame enti no ye behu se ye finkran aba ye krum no se ye make sure se ye krum nso no bibia ye enjoy won kran no no so ya be enjoy ewo ye krum enti no foundation no shase se ye be ye adoye isan se na me ba se me be ye project na atumi aboa eye minua mo ane me maame no mo na meja o mo ho no enti no foundation no start say oye project enti project a foundation start ye no yenso ye de niema esi ani so say ye be ye eye education na ye be ko health eye hospital health sector ye be hwe say ye betutu ensuo na ye di aboa yenkru enkitwa in fact ade ba kwa ye di asi ene so kra mpo ni say by 2027 there na ekro bia ewo a chance district there eye ensuo a ye sa ewo eye ensuo a etene there ye yefi ho by 2027 me ba bok me ba a chance for mu tie there a chance constituency bok money foundation president or say foundation no ani suade hunu kese ba kopa ne se by 2027 na ensu a eyensu a nipa tumi sanom de na obi anya bi yes unyina so ne sen ye nyina so ne se eye in fact enye ensu a ye sanom te se river ebi a me ntiwo de na de ba de make ne se eye river de ne ye afi ho okay na ye de mechanized borehole obi biara enum ensuo krochin a chese efi bia enim eno no by 2027 na ekro biara ewo a chance constituency de omanya borehole omutumi esa ensuo no bi enum okay mami mbisa we o kire kwan ya fa so ma oba onchi se oba be boa ne de ekeka no o kasa no se mu di pa won kran na mu se mu ba kire nso be boa de nti na wo ba kire aba be boa no wa me boa as individual but o yes yente foundation mum ne emfa moa yo me das kuzi wan hu se ewiase mu yese praye ohoi uyi ba kwa ebu na mo ka bomu a emu enti no yehu se ade biara a wo ya epese ekoso biara no esese wo ma enipa dodo no wo ka omobom na wo ye enti no mehu se menko ano ebedu miribi no duakro jimframa ebu enti no ebe ba se esese me kan ye nyina yebom na mehu atitirufo bi a omo ye businessmen omo wo constituency ni mu omo wa manone omo wo ekura kese mu omo so bibi wo omo nsem omo pese omo de boa yen constituency anase district no na mehu omo na me kan omo bom na me ne omo ye aniso yenya aniso ade hu baako na yitumi edebeboa enu nti na ama menko a mentumi anye no na mefna so o magimi atum eye both ema ene mema in fact ekukuru dama omuta machi pa eye ma ema no de wo kan na chese omu eba abeboa enti no ye wa kukuru dama omutai foundation na chi a ye ni omu eye adwuma wow na say we no on this note make say skills are ye de pemoa wo sa skills no because who ni say enkofo nya ye ombeye but obi won mo kra bre say oba behwe adwuma oya ma obi onya ho enti ne ntobo obayi no no wayi ti na wo te foundation say ode beboa sangofo we ni na no na project outdru bi motumi aya aboa omanfo ana meboa yes kuzi skills ne de bro me akra madwin so esan say me wo good relationship with everybody especially me businessmen no omunyina support me because even you be surprised me ankasa baby am ye adwuma no adwuma company na ankasa support me esan said there me ye na me de kire omo esan say obi biara ode ntoboa na say obeti foundation odi bibia beba na ye de ye adwuma no pepepe enti no say ema
enkro na etwa ye ho ahia no omo be kan omo be di omo request breye no enche bia na chese yakoye ama omo enti in fact edin ba ko a omo san de atome ewo constituency say osi ade ye esan say berima de onsinsuo mu na waham enti no osi ade ya eye aprade ahemfofo no atumi ade atome na eye no kore esan say project bia me de minsakan bia no maye efi hono mo mu na edi ho adanse na omudi ho adanse ye wo pictures edu project me chirechiro bebre ye wo bebre se ye kase ye bobo a enne ye ntumi empo entwa ye nkomo no ene mo ye adwuma papa okay nti so far mo ba ye enyuma dodo sen na mo ye foundation no project be na mo de mo nsaka mo wie de na mo de mo nsaka mo wie ana de na ewo adwendwum se mo ba be ye okay medase kusi in fact project ne de edosun bebre but metumi abobọ kakra said the emre nti no watiefo ebehu enema ayaye in fact foundation no e de ato omo ho say eye mathematical set afi biara final year student afibia final year student omo cultural BSc no BC you know third year student no e be che mathematical set free na ye de amom na afen so wahu exams wo ho se wo cultural na se wonni opani bi etawachi a ne tro no eya na enti yesese yeyi ehu efi mofra ne mu se de be ya omo enti no se bedu su sa na ye educate mofra no ye call omo nchen ye no omo etna as a form of motivation a ebetumi ayeyi afenso no ye hu se abata no omo ho kire omo kakra enti no se ayene se kudu sa final exams no ye pese ye boa abata no na omo emma no enya hoodin bi na omo de twiro enti no mathematical set in the both private and government student no omo nyina ekuro bia ewo eye Achansi constituency ni mo ye de mo na foundation age atomo in fact last year ye this year ye koye nim so no afi biara no ye be ka kire Achansi constituency awofo ne say in fact mathematical set ne de omo ye omo adwen say final year student no omo to bio afi biara no omo to bio afi biara ye be make sure say Book Money Foundation ya fasa mathematical set na se metwase ase ye ba betwa BC o de maset be kwa akotre no eno no uye suani na se wo ko school Achansi district a enfan kwa adwen nyon se obeto maset. Yes. Afibia betamo. In fact, afrase no ye che 1100. Afi we ye che 1500. Na minim sa afie bi beto so ye be ko bia 2000, 3000. But eno de ye de aye ya said it. Book Money Foundation has come to stay, and Book Money Foundation will provide that mathematical set every year to students. Okay. Enwumasua famu na den biem na wo ye de aboa. Okay. Enti no si efi hono mo a wahu say adisua wo ho no mu foundation no ehu hia ahyase no esese obi biara enya good foundation unya good foundation obetumi asua de bebre wa hwe se ebinum finkran yenso ye nkronkitu ne yakwakohia baabi enti ne Book Money Foundation ehu se ye pese ye bridges ye disa gap na eda eye enkran kase na prempe college na wan college mu no sesi ano wahu se enkran kase mu be ko sesi YouTube anyway no internet na ebi kura ebi ni district ho but wo be ko no sesi amanfo the electronic gadgets ene sua de enti ebi abehu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Enti sanye mani nyina 1 2 3 4 ball mashuda ba enyum we nyina ye de agu internet so ayeto enti na Book Money Foundation eye kindergarten for no ye de electronic gadgets abrewo mo presby for no ne yegusu so ye de ma ada schools no se de be ya salvation for ye de gitai any organs akomo mo ache so omu suabo ye pese ye mofra ne hu electronic gadgets no se de be ya omu be yusu ebia ba e di djuma ye ebia ba ye di kan present bi ama presby for no enti no electronic gadgets no ya shase ya de ma school no afin so ya boa needy students no in fact who say ahokyere wo ho ahokyere e wo ho se obi twa na exams
na se onya sika or debitua school fees ana say hostel ana say chobos ene ne ma ya na ahokyere no wo say dodo na ye kuafo wo district Bok Money Foundation in fact ya hyase aye ma ana say ya ma checks omo hia university tertiary institution no any omo pese omo secondary school no near marketing bi because abane obone homodin Bok Money Foundation ankasa no non-governmental organization NGO chese eno so eboa enti NGO no so eboa ban no said e be ya school no ebetumi akoso afen so apam so kusi wan hu say foundation ni bae no on nam district ni mu chese o chichi ahemfofo no na yehu ya organize list eniema yebenya yebetumi aboa amanfo ho ekodu apam so in fact yekodu ho no ohen no apam so for na ditu yanim na omo kire yen say teachers no in fact omo ba na omko esanse omunya baabi a omoda enti no saa na tie de ya na esese Bok Money Foundation yebetumi aboa ampa yenso yagitu mu ye yadwen se teachers bungalows a omopese omusi se de be ya teacher for no betena ho na oma kire emofra no ade no omo ade tu yanim yagitu mu immediately na no ye provide niema omo de be si saa bungalow no enti no teachers bungalow no ya shasia almost 95 or 90 to 95%. Okay. We say America crab, you know. Ya behwe na ya commission sa bungalow no ewo apam so. Okay. Nansi also zona sports Ghana education say organize district no Asamakasi no in fact district no at the bedroom manim within 2 days 2 days say omo mano omo campo omo enti no omo be hia jersey football and fuel and skaka crowd on the beko Bok Money Foundation provide this anye money nyina within 2 days at the ma omo enti no Bok Money Foundation boa education no was niema we nyina so. Okay, na say mitie di wa bosu na ehumesua no mo boa pa na de akwakuma say wo mo kan ya ne motuo no mo kan motuo na mo ne ye butaya foundation ekutentia mo butai pa enesen wo mensini mu. Okay, mensini mu ye buta ni say ye di development ebebre obibiara. Okay. Na ye butai tudo na so ni say de Dika kan no by 2027 no ebe make sure say in super obi anya super so anom enti no ye yesa niema we nyina na see normally no butai be miensa we na ya hyehyɛ ewo ye ni so na so as time goes on no dodo na edibiba nti o de ba na ye so ya capture kan ho nti ye open ye betumi de amaomo. Okay, all right. Bok Money Foundation womo president engineer George Niako ono na meni na chiampunumpu ewa no musi achance ni people na the foundation nso wo mu busy more ewo Achance district mutumi ye adwuma ko outside Achance district. Yes, yetumi ye adwuma ko outside Achance district. You see mi ankasa no me MPP ni ya ye donations ama and tu o yo so no ba. Yes, ya ye donations ama ye region no ye Bok Money Foundation and ya ye donations so ama ye national. Okay. Enti Bok Money Foundation no you go so ye adwuma emre bi kra no ye ba odan ha no mo ko asori bi ye donation ema asori no enti no ye donation afin so emre bi yeti say odan sports stadium ye pese ye reconstruction. Yes. Enti no yenso ye donate ye sika pudio edema odan committee no me kan ni ye redu ya so mo redu ya so ne be promise ye de ma omo enti no ye wo baby biara wo oman mu. Wow.
okay wa okobo MPP su de membusa kwan be so na afa ya bewura MPP mu MPP ni ya wo mitu mu wa hu say achiase constituency ni de ye nyina ye MPP for mostly MPP for MPP no me offer eye chairman okay me offer no ye mienu me offer pani eye chairman Kwadwo Usu ofimo enche bia MPP for no enim me offer bafo ono so eye chairman me offer beduo no ye organizer ewo na me ma me papa ye nyina eno amu na ye wo ye tum nti eye MPP ne de eno na ye wo me etum enu nti na ma wa ba ye NPP ni no de okobo so nti na ma me busa asase mi ti ma me busa we Bulk Money Foundation ya tete se wo panyin na odia no president no se NPP amanyoko ni bie pono se wa opeso be ye MP bia no obetumi afa nkrata ya tete se wunyan a o baby no kresan yenya wo yembusa no kresan kusi no krepa no kre se akonya ne ba na se empanifo emma me ho kwan a mekwakofa MP nkrata ni bi na metu franka no ewo MPP din mu de nti a me pese me ba ni se foundation adwuma na ye no mahu se baby e be ku biara no dodo na ni je ho timemfo no ene mpanifo no nti ama foundation no youth no ene mpanifo no asomu pa eye na youth no mpanifo no hu se ekwan na metu no eye kwampa enti no omo ankasa no etamachi se esese me ba na me bedi wo manim me ma won to so nti metewase ababia ofi ba ne yese foundation a wo te se bia o wakobo bra hu ni se nyankopon atu nsem te wo so wo ton nsama ne ka afoforo no a wate foundation a wo de bua e wa chance mensi nim no ukọ babia so okwa koya dwuma enam se de mu ye madwuma ne se de omanfo ogye so no eno na mo akeka kasa ne ma ne na aba otim se wo be contest no. Yes, you know, who say delegate no, ankasa, delegate na ankasa no, juma na me ye no, eye foundation no, omo ajimi atum. Okay. Delegate na ankasa ajimi atum. Esan say, ba say me pese me di o manim no, omo ankasa ehu ni say, me ma aban mu kura no, juma me ye foundation no eye no. Chese edoso enti no se me ba be di aban mu a enwuma no be ye bebre wo manya sai gidie no wo manya gidie no na development no ebe koso pa eye enti no ekwanya no eba de ya hu se mekwakutu franka no ama MPP omanfo bebre nya gidie wo nkrofo mu titiri se mo ba be pretumi na omanfo dodo na enya saa gidie ni pa se obi ba be pretumi a titru eye nwuma sei nipa no ye adwuma ye kan we no aye na omanya ne mu gidie pa but omane tumi ni wi a na ensakraye aba onjini se saa bi betumi ato yo kuzimi dase ohun se ewiase aye wo yi yesi di ofudua pa na ye pia no wahun se se obi fudua na wo pia no kwa se wo so onko tikuba kube na na otiba enya dia ejise wasi fem ansa na enti no se enyuma pa maye foundation no eye ene se de delegate no bi kura enya gidie wo foundation ni mu no mi hu se omu pia me a you see eye sumo a me de sumo wo mu na eye sumo a mesumo wo mu na magia to me hu se mesumo wo mu enti no mi nye sure se ebetumi aba se da bi esan se hwa na mi fi you see kusi ade ba ko ne se mi fi a chance ho na mi fi a chance constituency ni mo mi fi a prade matna prade na akinkesu ni hwa na mi fi enti bibia mi ye bia no mi ya ma me nkofo no enti no mi gidi pa se mi gidi se
asa kwanya ne ba me wire mfi obi biara da me ne omo a ebe ya adwuma sa timu pay ekuta wonti na ma ubiebie unyuma na ubiebie no odi bi ba a chance na na yes so far unyuma yin na wa chance kru nu ankasa okay me wo filling station ewo a chance me wo gas station okay and me ye swimming pool see ade ba ko amahu ni se enkabo mu ho youth no ankasa no se yebe kan mo abomu a ye di niema bebre na e kan mo ebom enti sabri a ye hu se o district na mu kra no ye ni ba bia ye di agro anyway enti na ma ye de recreational centers ba ye a chance constituency ni mo na ye de swimming pool any other things aka ho okay enti na se no de o target emabru no pa mabru na de target wo mu cause won say mabru no e ka boma wo mutumi bo ma bibia akoso enti na wo target wo mu no okay wow oye sa nya so kra at least wa fa nkofo ba kumenu bi o mu so ye adwuma e wo sa enwuma so for wa bi wa chance district wa fa ba kumenu bi o mu ye adwuma ho no mo ana me bo oh yeah no kra you know kusi to so kra bi o say man fa farming na nka ho in fact me ye farming so ewo nyankomase ya gi asase wo ho no mo a ye farmers you see adwuma bia ye bia na make sure say ye fa youth na ewo constituency ni mo na ye den omo ewo ho no okay oye engineer George Niakun aka Bulk Money enam ne din komoi na mi bisa ne say mate say ye bie pron so mo mfa nkrata wa peso be ye MPO premier ship fi akonya no onko pribio se an no kre na de ntia ne se ne foundation adwuma ofira se so de ye no ba bi obekobia ne se de manfo de da ne form da wo mase esan za de no kan ya no aye wise magic share no o kan ya no maye enti amomo asufre no e na ama ado no kon se obeyi ne ti na wa ba be prese de be ya obenya nyina so mo na waye dodo na e de ama ne manfo ana meboa so far enso ahina watutu e wa chance district oh enso de akuzi well I think say your number 15 yes 15 mechanized borehole ana the idea answer between Debbie in fact you say me engineer me electrical engineer okay and you know because of my background it so who say bibia the electric and electronic and ebeye wow and sa mechanized borehole ni de be yini nyina me who say bi wo district ni mo ye ba be yini nyina na ni nyina ya na mechanized this answer ye na mechanize aya na ye de enrobi efra egumu se de be ya ensuo na anipa no benom na ankasa no ye be yi James ni bibia afimo enti no in fact mechanized borehole no eno na ye modi ho mame enka asembi kakra nansen ya kusi am say wo station kra no ye frɛ wo ba ho me call aprade se me catch us aprade de ho na me fi enti me call me a me wo fa ho no mo dodo na e frɛ no American man okay enti nkofo nim ne pa wa aprade obi biara nim no especially e ma ne kura ne nim ne dodo omo frɛ American man da wa American man ne Bulk Money akwa broche pen na ga udimi za mi fi ho no mo na kasa no ade power ho American man Bulk Money enti mi fi American man ho ko no mi du eye aprade eye omo secondary school ne ho no na mi hu se emayo bi esunsuo enti no mi ginae in fact na said ye ko no kra na emayo na mi ginae mi za na moko he no mso mko sensuo mko sa no am si stream bi nsuo bi da ho no mko sensuo no vi na dey munni secondary school for no munni nsuo a ono mso omo borehole na wo ho no asai enya adwuma sa na me bowura ho no me ni mpanifo ne kasa omo kan na no ne nansa so apɛ na me kɔtɔ pump e de ba beto omo borehole ni mu me ye no mechanize na omunya ensuo ho afenzu mi bisa omo de bucket na sisensuo na omo de ye niema na msi secondary school de ni kwase mo koso abasa niema we nyina etwam okay enti no sa na tie de ya ene na meye
omo bath house no meye shower ene we am omo ache say omo nsisa ensuo emfa nware bio enti no me koye shower ewo ho no mo ema omo enti no foundation no eguso a omo eye enti no yetu borehole fufuro kra mechanized borehole ewo ho na ye san so eye fully renovated another borehole de ma omo ntisi ano secondary school mi no ka say omanya eye mechanized borehole no mienu chese omo eyusu shower ne nso ema no anya bi ema ne nso yeguso a ye ho adwuma very soon ebia e ba ko machine eye emema no shower no na ama secondary you see kusi ye pese ye boa awo all sector me hu say achiasi secondary school na say an omudi 40 years na wow manager odi Ahenkan ono na obebeye MC wo in fact obabeye no Bulk Money Foundation ye ko supporto ye na ya maomu sika poly pim oha 10,000 Ghana cedi say omonye na omo ya di eboam already na no secondary school no ya Dika donate Veronica bucket any other omo so you very close to where my gas station is and to omo no de gas na ankasa no me de mo a da omo benyeska no na omo de ababa bitua and secondary school no and teachers ne so headmaster okoba bi ne ho kire na obaji fuel na ya di amano enti no ye boa omo secondary school no ye pese at least by 2027 year ye ken at least ne enya be 3 secondary schools ewo achiase district no abaako no beko nyemfa abaako no beko anamase na anamase no opani kase bi wo ho memfa wa fidie so na menchia no ba bibiara wo JH Bani bone ho modern papa na esinani so say obe make sure say secondary school no ebi aba anamase na Bulk Money Foundation yenso ya gia atomu say ye be ka ne ho na ya de ntuma abone ntumam na ya make sure say Bulk Money Foundation ya tumi aboa ma anamase enya secondary school no enti no kwasiada ochina na hyase no ya pese ye komo mo 50 bags of cement enu ye de kire say mo pese mo boa ma anamase secondary high school no musi omusi na omo frase omaji asase no aye bibia enti committee no kire say omo hyase enti ye komo mo 50 bags of cement ochina ya ewo anamase ye fi ho nso a wahu last week no foundation members no baako ne papa afimu enti ye kokuchia no in fact ye kokodu ho no no ye hwe ewo kokoben enti ye du kokoben ho no ye hwe no na baabia omo ye yie no omo behia se omo be cement ho nyina enti Bulk Money Foundation me ntwa no kokoben omo community center still omo nyanwie omo ya wie omo aboso but akase omo be cement floor ho said ye be ya nsuo pa at least hono mo no be ya be infutro de ande atwam amenta kwa cement ye de no enti ochine ye achim kokoben omo nso nyame ncha de Bulk Money Foundation ebekwa akodonate cement poly aduonum 50 bags enti ocha beche 100 ocha ye beche 100 bags kokobin 50 anamasi 50 yes ye wie nso a ye chewie a ne ye wie ye woniema bebrea ye che ye de momo na nso ade ba ko a ye ni gye ho ne se youth no omo pe football papa ye say sports de sisi a Ghana ha ababe number 1 program adie bi e wa ha enti no youth na kasa no ye be mo jerseys na ya mo football na omo tumi adi omo agro emripa bi mu no Bulk Money Foundation na ye pese ya kasa mpo no ye ti football team ye Bulk Money Foundation na then wo hu football mu because football no e kan youth ni bom enti no said ye pe enkabo mu no I think say ye one of our strong pillar foundation na nkasa no ye members no executives no ye wo they represent football
side ewo foundation ni mu nti ono na organize na odi abetu ye ni ma che ye guso ayeye ho adwuma very soon ube hu bok money stars ye ni ada team no ye bobo wow okasemu ni na no nkabom dihene ewo okasemu na wasa mama tiase se ye biepun se mo nkofa nkrata ube yuti na Ghana abato mu nso ne yenim se obi ni obi pra boot for boot pa ene small boy kura no deep ani atema mfa no kura because on support no opeso di tumi no unya kofa nkrata a chance nso MP wo hodada na ye de ntetalo ho betetalowa ne papa mu yiniti a minim se papa mu ko bia yiniti wono mo de a sanu mo weni na mema no ebema no ho mene sonso ezan se Ghana manyosem de ende oye den ebesi esi akwan ben so na obefa be control ene se nyame wadom so na be ye ana udin kunim as MP a eden esi wani so wode ma achiase mensini no yo kuzi medase ayampa said ye medical kana sekwenya no beda ho a achiase constituency MP no de ebekobi na akwenya no beda ho a ubekobi yes na so we sure of what you are saying yes I know there so bedin kunim apro ni bia obedin kunim ebedin kunim ba chama ma fubo adwuma obedin tunu oh yes you see kisimame kase benchiro wa hu se ukoche opening yema bia o si Oliver Twist de odia be na yehia mo sabre bio chema manfo yebeba na yeye hu se said the foundation no ekono na me as a president me di foundation na animu na ekono na members ni nyina age atomu no members na pese mitumi eko abani mu na me koji development more na me deba and it's a development as me kwa abani mu a the development more ebebre amanfo ba chema amanfo so transform a on so de more beba na me boa oh ye hu se MPP no e mo hye mra no omo ahye mra se every 4 years biara no yenyi opani a obedi yenkan ewo MPP abatuo ni mu enti no mimi hu se wahu yewo MP chairman na yenya no won se oye new oye chairman abet Kofi Ewusu na ono ena wahu dodo na afre no chairman obia bedidi me hu se obo ne ho modern ye enti no se me ba na me beka chairman obia bedidi a me hu se development na be ba mo ewo achiase constituency as a Bulk Money Foundation president engineer George Nyako osi ogidie se obetume ne current MP atentam anani pe bi obeyi ni tibia akansie no sanity obi obeyi ni tibia ogidie se obetume ne natentam na wadi nkunim afimpi no ene aduonu nan ma yehu se nyame ye wadom mokopre abato no udi nkunim a eden na wode ma chiase mansini no yo upia we around yes foundation pia transena ye ntwum dem kakra pacho ye no anu mame ayi kusi wahu a chance constituency ye hu se development na nkasa no ya kechi enti no se me ana se one pp aban na amwo oh there be abane de wa boa pa abane aboa abane de oye adwuma pa eye chairman obia bedidi adwuma a obo no eso pa mo ye adwuma but the mechanics ye hia no more esse ye no more enti no se me ba member development no akoso afin so education no me pejemu said ye make no the vision na 2027 insuo nyina ba bitu be ko mechanized ball be ko ba bia no be make sure say ni nyina eko afin so timamufo na nkasa unzo mo yakuafo enti se ye ba ye the mechanized farming na ebetumi ama kuaye no yatremu na obi biara enya sika wo mu a ebetumi atua ono ane hoka enti no ye ba ye betumi aye farming na ye di factories bia ye di be ye kua ho adwuma aba district ni mu eden won wasade ni mu a ni unyina so ne senti a wo de sasimwe etudwa
then one will say mechanized farming na say this kind donnes animal na be few. You see me ni wo kan me ankasa no me 100 acres of rubber farm. 100 acres. 100 acres of rubber farm. Ewo agona. And so nim dey work farming mu. Yes. Entino me wo workers wo ho sisie ya omo kase. Wahu rubber no ade advantage wo mu ni say wo ya edi mfie beye nsia ansa na wa hyase etwa. Na say wo hyase say wo twa wo betwa sa recommendations wo betwa for almost 60 years. Na say wo betu agu na watu agu na wasan adua foforo. Isan say rubber no ade papa ewo mu. Enti no se me base ya rubber na nkasa no me hu se omo ahyase ewo Achiase district. Na so wahu se ye no papa ne ye mama maame no no. Adwuma na omo ye na akoye cutlass. Enti ama omo ntumi nya ne kese. But say ye the mechanized farming ne ba ye betumi ado rubber ne kese a factory na nkasa no ye besi bi wo Achiase constituency ni mu na take care of rubber ye betumi a produce na wahu rubber no ye wo produce a woni Michelin aye France company Michelin omo ye ties no ene dinsa wo so enti no betumi age direct from Achiase na akọ enti se me base ya sa mechanized farming no me di bi beba Achiase constituency na etumi aboa akuafo na ewo no. Wow. Enti na so far waka nyoma mienu nyame wadom na ba ye mrahye a by 2027 na mechanized borehole de obi anya bi ena 2 won ni say kua ababeye sikaduro sika wom unsu ye bintu nim de wom enti wo ba wo de mechanized farming eba amomatumi ayendodo ma sika firima ba sanse mensin wa yenhwehwemu ahunu say a farming community ena wo no mo a wo mo de udwuma pa eden biem na obi nhwe ni ma na obi fantu ni tim ka so me di bok mo na echi we nti ana BBC den biem. Okay, ya baso a eye education ye beto aso akoso said ye no. Okay. Afen so ye di program obi ba ye beye ye friend recognition. Okay. Chese empanifo na omuwo mu no eye businessmen na omuwo district ni mu no ye be recognize omo na yetumi ani omo nyina akabom. Na yedi ensawo so. Wow. Enti no vision ni de edoso na emrepem no ye be ba be che ye vision de bia ye no di nkoma ye nwie cause every no ho manya ne chese mu na sikwanzo so amoko baby gidigidi enti ye be na yabo ne tofa na matese mo be work bia hu sem tesen kusi work ne de eye Book Money Foundation in fact kusi me no kase me hu adwiri me na unse ye hyase ewo aprade. Yes. Eye Achiase constituency na ya chemu miensa. Eye aprade blog, Anamase blog, Achiase blog. Na ye hyase ewo aprade. Na aprade no in fact ye nya domwa to the extent say t-shirt 300 a ye de ko na anso na ye sanso kra 200 ka ho nti 500 t-shirt de ye cheye ewo aprade kakra na kasa na eno no ema ye hu so okay Anamase blog ene omo so ebia omo behia 500 t-shirt kisi mi no kasa yi me fi ha me fa order station makra another ya che 500 na wia anso a ya kra another 200 a me fa order station omodi amane car mz car ne kra car number ne wa ha wa kamebo akire me ko akoji na me di akọ ochina work ne de ebeye butu na me gidi se ochina nyame ebeka ye ho obi biara wa ankasa nso ya invite o say Book Money Foundation obeba na ne ya be ni nyina ne say ye pe nkabom ewo district ni constituency ni mo enti no Book Money Foundation ochina ye work na ya sanso aye donation aka ho mo ye work no mo be ye work no ye be ye afi kokobin ye be fi Anamase be kokobin ni afi kokobin ne de aba Anamase efi ho a asojafo no beba abeboa ye ne atumi atrintin ye mpomu na ya ye rabbis kakra ewo ho no mo na yetumi edi atrintin ewie nso a anadwo no nso ye be ye barbecue night
ɛwɔ akyease baabi a yɛfrɛ hɔ no mo dollar city ɛhɔ no mo ɛna yɛdi kwakusi so ɛna ahemfofoɔ no ɛne mpanimfoɔ no yɛn nyinaa yɛbɛbɔ mu asa na yɛagye ani you see ni nyinaa ne sɛ yɛ social activity amenities na ɛwɔ Bock Money Foundation no yɛpɛ sɛ yɛyɛ na yɛyɛ wei no ma me nyinaa wafidi kɛseɛ so na menkyerɛ sɛ yɛfi aprade yɛba na maase na yɛnya fi hɔ pɛ the last mega show na ankasa no kɛseɛ na ankasa no yɛde bɛwa bɛsi ɛyɛ akyease na ɛyɛ on the 5th of November ɛna yɛde akyease deɛ no ɛbɔ so wahu sɛ 4th November yɛkɔ na yɛakɔyi president a obɛdi ɛyɛ MPP yanim Fragbera obedi MPP yanim na yetumi akoto abanama na yeyi obi a yebetumi abreak 8 no wahu say Bock Money Foundation adisu hu ani say be make sure say 8 no ya break no enti no ade chi ye na che say ye de ahyehye so saa work no ewo akem achiase na ye wie nso a ye be kwa commission water mechanized project ewo Osrase if Osrase na yede eye ya pomudin health screening atwitwa so ewo let's say dwumadi abekofo no doso yes ewo achiase omomra na monanti na omonanti then na obekatwa to na yemfa nkomotwetwe nensi me kan say me da obibia ase omo nyina omo support Bock Money Foundation no nyame enka obibia ho yede asida kese ene yemamo ye hwe anim say eye kwasiada obibiara beba na yede na hia me de obibia ase me da mo ase mate yenso yeda ase pa biaro no angaza everything on okay mate yeda ase papa Bock Money Foundation every new omo ne ani omo dinsa wo so no ena ote omo nka no enti kumotwetwe no ewie no ayehyew so ene se NGO bi a akyase mensin no mu wo mu di dwuma pa ene se ye ne penne no edin sa wo so last 2 weeks or last 3 weeks okobie ensua no ye project bi ma aprade senior high school ye senke ne be kasa anso ye yakora ye nya no ye nya no ene se ene die yatwe no e de aba ha no sei ene na abaye impunimpu e wa ha no ntino foundation no ena ote wo muka no tino mpacho yakwa achiase ekodi nkomo yakọ adenchinsu akodi nkomo ensema wachire edoso nanso imprempre mamimbie ahoma ntum na yene atiefo nso endi ensawoso ense next year 2024 starting November kosi 2024 de ade efene ye pre de ebedo so papa assembly members be pre NPP parliamentary presidential candidate womo be pre MPs womo be pre apre bedo so pa onsu mansim dan na ekọ obi pre na yenhwe endi hu komo Asem Dika. Yawazoya. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pacho din baby akasa free. Yo, me pacho me dia dia Georgia. Akasa free da ya. A Georgia achimodan. Yeah. Mo meeti wa no pay. Yo, ana pay dia ma member wa ba so pa na me shia honorable Georgia nyago Bock Money. Me hu papa no akasa meti no. Akasa MPP for yesi we dia mo amasomwa monto aba ma obi a owa ahobrase obi a ne ka che mo bre no ho ase obi a owani swade hu de bia me ka che MPP for na nkasa no wo mo ana ye o mo because ade papa wo ha wo mo mpe de o mbeja papa no ho na o mo akofa abisinia gold wo ha wo be sign gold no akofa abisinia na nka
bulk money wo ha na nka de na say mo papa we mu na ebi no mu kura ya o ma adwen so mo ko twa ba abo so so what I say ye da go Solomon NDC ni yakoyi ye de ye transfer MPP for who ya NDC ni ye mpa obi a ye be sia no like I can say ne mu ye den manyen so what I say na I can say ne be ye because apart from bulk money no obi o be trinity wa atrase just a knockout pa ni pa ni beti no enya asem ketewa ajo jame ba na so ye NDC ni people na mo po bia ni mo den a mo betumi ni na sia kan na mana ye de mo mpa diafo bia ni mo den na ya ni na sia kan no ni pa na nkasa hu sa mo yi work money ni sin kan dia send dia kan dia bete wan you work money no obi obetumi akwoso ye threat kakra wo because o se papa no normal o ye ne dia hu dia ba so no kra ba na at least you use a contest no a better contest apart from work money why you into some people for na delegate for na anko to aba no ama papa we dia and so mo ankasa esebu sense mo papa yi Kenya na se obabua constituency ni na se wo mo ankasa anko to ma no dia and mo mu jejeje nti me obi ntu aso ma me ncha president we die hu NDC ni na ntu di adanse ma NPP ni san no oh that be some politics no me kan okre puti papa ne nsem mu a papa no kra no hwe na ideology no okeka na nko ye NDC suban no sa na ye yete nti papa no kwa me wanwa se wakwa dwan ne me bi puti ne nsem an ka NDC mu na se nko ode na ho ba dwan so atafe because ye sunu ye ban ne bok money no se wo no so on enti no the when through one my no kwa MPP for mu because me pesa contest no da ye obi a you better abuna action ase enti we no obi a contest ni mu ye den ma no na MP no obeba no hu sampa because akansi na anya bete amame enti no se me tutu me ye me no ma yi enti na me kan na anya se bi a obi be ya de na ese me opposition enti na o ka asem na asem no ya asem a ya asem papa me ignore no da enti sa okay o style of so ya manyoni ampa de a o adwen kuta wa de wa manyosem no efe pan because politics ni keni kwanse kwa se me ye NDC ni enti NPP ni bi ye bibi na efe kwa me condemn ana me ye NPP ni NDC ni ye bibi kwa na efe me condemn eni kwanse nka wo san ewum so bia wo ne party nanso ye bibi na say good a na wa support no o ye great so ye politics ampa de ade ni ye na ukuta adwen we dia ena nka bebo apa abrochiri kwa nka betumi akọ na me sraw na me chia bok foundation for ni na aya mo ma bi nso ye so odan ha ina okay so odan ai sports stadium no donate 2000 Ghana cedis na me sra no no onye na kese na foundation na mu ntere o ma bi nkwa amanfo bon be ma bra kwa ba bia ya kwa ni na nye nti aya ho ina mo nka ye me da so obi ntu aso okay mate o se ne foundation no odinam ye nnwuma no okwa asede respond ne tie o manfo no egine so no anam se da bi papa omna MP ti omanfo no de omo pushi no se o de o ye de Ibrahim MP mu na ye dodo man no ena ma MP no so ado no ko a ono so pese oboa no wow hello good morning me pacho din ba bia okasa free Asem Joseph Masani Joseph Achimasene ye ti wa no pen yo ya da masu ne ma pa mo ye boko man so yankopon hira no enyima o ye nyina no eye sa na ehwe no leta de ba ko ara ne me hu se nipa ni pesu mi sana otimi ye nyama bibire se na odi kan kan no ye de tumi ni mana ase na wa tiada ba te papa de boko man de me hu se nya sana ebia obeye enyama o ye no eye papa na so ye de empai bo ebe ta na chi se na be ya emabu na ye so ye wo pete mo ha no so no sabi ye so ye letimi anya aduma aye na wasan de ne support so abema because ne ye o kan ye sports na ka mabubu omo modia sports ne de oba mo nyaja no nkwala bi ho a woni se talent ho football netball just ne ma bibiri ho ankwala no ene ne betimo de mo koma ni beti pete mo ha no nya boafo wanya boafo so a enya de a obetimi akọ wani nti ne de mesra no so ba sports bi o mani ni nko hu papa ọtena sa kwala bi wona obo no ho modin a o push no na be ya akwara no ko na nima
Oba mention na enyimnyam nyina ba be ka mention no friend say Inaki William say si ofiri friend say wasi hotel kra wa chiase wasi hotel but hotel na wasi ni nua no ma he na ye adwuma wo busabiem omo starting punya adwuma na so hotel no so ne kase de enipa anya adwuma kra na anya bebe 20 obefa wo mo very good oh enti say na nka wose ma na yebu no say na nka yanya dia ebema nipa nya so mfa so na meska ba mo so mfa so na nipa ben mfa so ba mo we obeye nipa ebe fa no ni ba ko bia ni mu nso aye mensi mu hono efia amanama se atiase mebu bebebe ni adwuma ye so eno na ye hwehwe ye mfa ho se mimi to say mfa ho se wo ye ndisini wo ye nditini wo de adwuma papa na adwuma pa ebe bo mensi na me support 100%. Anya me political party by party na me ye me dwene ho so na me kira no ti papa no nya me hira no no so wo ye no o kan nyina no anya se o kan kecho wanya me de me kan kro na kire no nya me bebusa no ka kire no man ti afie ensem o keka no se ye man tumi no anti me nya wo a nya me bebusa no no kre wo na ko tina me se o ka se ya politicians ndo na ni mi sa nti office of general no wa na wanya ran na yenya no ye bebusa wo na me bebusa wo bebu aten ti no omo kasa mu ye na nyam ko position no on shane dey no mo no ho ban na ne oso ye nyina no obetima ye amen the support 100% best support no me da ma so nyam nya adwuma on council hello good morning kusi me pacho o kafra pacho wani oh Kebrako two number on voice Kebrako on the machine digital Dr. Baumia digital no Dr. Baumia enyo Dr. Baumia na ye yo na ye yo enyo na ye yo ono digital konso nim se de echim no onim ye kra me che se digital so na em sa digital Ghana Kebrako aboabo mayenti o anapay die na mi shramu ne mapa moye mati mufta na paya idikan infantia kese man fon penifon na efe ku ford ba mia ebisi asin na mi check controlling kamia mpi watin so do 29 aye traffic work tijenche be koso watin so do ana wona mu kwitu ono so wasaba bin sikan kami yo mi check book money and some of the kind there are not done na we are say one day enipa ensuo so yen nipa so mo yen big body ka ye ensuo bo makwa 15 na me esra no o hwe ne mo keta kan master to the bobo ye school for na dia we chefe ejuma no ba wetimi aye the office or yen be back so the can say Oliver Trace we want more obi yen from the back one eteso the oteso wan MP no on honorable chairman mafo o so ubisa no ampa naso kan ko MPB a obi ko ba MPB di no ko ba condemn no but o kan o say yes ni nua no wan condemn bia de ampa we che say o mature the ni afi wani it be say delicate ne do on ma won kan no na o mba to adwuma o yem so because nyame di bia ni mu say o di bia ni mu no so o de be boa atiase man ni o dan fasimi na bi na fasimi say o di an kan o ya o tete ni pa na because what we got from me community nza ya authority odi an kan so ka office fam no ana atma party good ayama amanfo so etime sa ne me enema we no na me enkoso Asia me tia afia bi amoka tia baba samen man o sa bi ana ibine da something in contact asamen man ana wa hijan committee 2 on so ba asamen man or committee 2 na me shamo bye mate bye hello good morning me na busy me pacho din ba bi akasa free within the Bra Rich, a chance ana boa. Yes, boss. Next only mbok money. Oh, minimum papa, me one abo ba ko pe, minimum papa. One abo ba ko pe. Me one abo ba ko pe. Yenti one pay. Yo, kudi ye mamumu ni adwuma mo ye eboa ye achemo man ene ekoye mantem. Anyina. Me one abo ba ko pe, ye one abo book money. One abo when it's ready, hold your son, papa. And so near best friend is a bra, we are quiet, can't obey, and Yama Wayano, a symbol. Now we are queen now bound to obey the sister. One of your best friend said,
em say sports I can want them kakra no I just met this back me can say bribo by Emma obe kan ho asem kakra ye be stress wonabo eno ho asem akosi sen na ye be stress say ye hia sisi aboy se no hia parka on be boss ball em say di me woni kaka ho asem be break ye be stress say wonabo woni so ade ho a o ye na ugusu a o ye no ye be stress say metis park ne de obe boye na acha so ye tumenya parka boy se ne boss ball mo so mani be den e beje wonabo woni so ade ho de ye mo say Yakupon wadum no ni so ade hunya de embrem na embem ye be sew nyane se obedi kan ye bibia mai na you to no so yesu hu se ona botie ma okonya na ta wo ba wo betumi aye ne chance na etumi aye den aboaye because em se obi e be pretumi a eya na ensem na ye ka no ye nyanya tumi ni wi a eya na entesa ye be se so na bo din kan ye bibi mai e fa ye sports no ate titro na ate make park din kan ye bibi mai na yehu se honorable work money ade an what me aye aye honorable medawase pa okay yate Miss Medasi hello good morning want me nyina so anche afi de membo me number okay hello good morning pacho odi ni bia kasa free me na ma me fesi aboabo me na ma achema aboabo me enti o okay so bien papa onyame onye ne kese for papa ma wakase obeye na ni so ade and what you do what that man and mujidi question to abamana obeye de sense we need consistency there ba unyame wonya ne kese no how be pa sisenko be ba nchene ko betumi aboa me how can you betumi dia to many mana say yenya ne back door metumi aka che ukwaku akire mi de minimum pa antu hu a metumi aka che ona so da to many mama e ba tu yo mate okay yo mate medase afide membo me number no ebia na obi pese obam 0201944485 0201944485 and 0554820910 ye from Mary aka Kish or your lab technician e Divine Victory Hospital only the great Kulibali edin agba no afuna ena ewa dwuma baakum anope mechiamo hello good morning e pacho din be bia kasa free MPA janka banka be track mo okay she struggling okay she struggling abo be medi drag me ntio wagu ye anope na tia woni waduma ayeso ene etie fo nyina me tia abo ntelefoni nyina e janka ne tia no wagu na come out so asa se me American there sorry that ba no abe promise no ko obi aba no aka do pe na da bia abo ye tan ro ye ye bre papa ye so sorry ye come man hu ye kan Ghana man hu wagu no se u Saturday anan papa bi ko na di pie kim a che dia se nti to ye ko nye do ye fa MC anim ho pa wagu e se be akofa bremu mi se be so bremu aba MC de o manenda menso me manenda Bani ya dio enti so ya die na me ente jan ka ba me na ti ni sa cancer man wa ya de onye na hwe ma ye bre on abo MP oba ye the same thing ye nya hwe aso no ti o ti o ye ba so fi so no kan papa ye hu de ya pressure ye se kom ye fe kota na ma kom ye fe asane o ma digi e sia ye bre on ye bre ye ba sura kan se MPP ko na kan se o mo ye pe so o mo se o ma ni o mo di am de so Nyame enka ho okashi draggling free achim abo 0201944485 na onso wabem na yedi nkomo enkomo aba Esim ebo ging adi eba
And you mean come out, Inspector Maxwell Ousupoku. Achimodana one Okani. Afi police ni ba kwa Achimwanti. Ye fall. Bansi. Officer Bansi. Bang 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 bang. Bang 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 bang. Ding ding ding. Skat skat. Skat ding ding. Skat skat. Skat ding ding. Gat gat. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Me pacho din baby akasa free. Prince Achance like I said. Achance Prince, okay, I no pay you. Prince yentio. Kusi anokwa de na memo abaso. Tia ya no tene bako bok money. George Nyako. Emi tia bok money foundation na. Bakusi wo hwa Achance a. Said papa e kasa no ena mi tia mi hukura adwiri me. Na se akwai se enipa na empe ne kureka. Na papa no utumi se mbode bo obo no wo mantem ya no enya asanketua. Na obi a wonchera kura ampo eche de se papa no ka utumi se papa no ye nokwafo. Cheta do o ka ne nya lesa ontumi ye obe ni nyina ana se de district Asem afila. Etime da me bo George Nyako AK bokpo be na baso pa se ni nsema waka ne nyina no ani ne ho asa obede obetuna ye titi ni football ko aka aka na mani agi bebrebe efse no so ye nipa bi a wo krom ya bu ankwala no se be ya so coach Benja so wo team anameboa senti na fro coach no yes na utim na ngui butim na pa asami yo sa pa efan sen team ni din design Achance yo sa una ye coach bibi akoso de bibi akoso kama na pepe ide sabe empani obama ye papa papa be try de na akonya ne waba waba twa babua na nya mi committee na waba babua sabe papa be pe enkabo mi enkabo no ka sa na ni wunu enkabo na papa ka na se ni hu kwa dwi me papa be enkabo man ka sa sabe ya so wo na so enkabo ma ubi bia ni wo ye na asase so eyeye ubi bia ye na go for bible mu kra no sabe empefo bia ka enkabo eti kabo wo de ba no me da papa eti yasra no say ni nyuma pa wo ni so oye no onye no ho ni won ye ni ta na ti ye den pa bo abeta na ti na so da chat ya mpa no kraka eti bibi na so wo ka no kra na akwa say wo de ni pa empa so ni bi say eti be da ma ti pa kan so na wo so na ya so no obia ma chiri tada ni nya ye ko shewa na ma se na wo ko no ko so ni chani ami ni Georgia kasa pa afa papa yi ho so ni pa yo ko ko akwa ya ni na bro se der etmedia the matter is papa ya de na gopo ehia emma no so o take am be do ko bia gopo ani na chi ofo no ko na so dem ya mpa ya mama na answer gopo bi tiri na mo enti da bi ye na ya take okay yate wodi e obenya na wodi adadi ti mama achi aso no na be pe na me fe enchi aso ma na me chama ko tu uchu wono so ye ni pe bia say o gbo money wo patam ni nyina na wo se boko ndada ababu asase na asase omo me ko mo tu papa abom na asase akona ni na asase tumpon na me ka say na me mrai e se ma bra pa wa asase na ma ko so enye easy na me se pere fo we no be try de ababu asase na asase tumpon asase tu be peda ni nsa awo so asase akona ni ma ese me ni asase ko me pa na place me ka say okay mate yadase hello good morning want me enyina so anche afi yensepe ya nwoka krai na yenya ne emfansi oye taxi driver enkachi okotwi trotron so kakra minim ze trotron so da so twidia se oda so twidia ene enkachi taxi trotron driver anope good morning o akwan benya chapa enipa guma ho drampa o enkachi oye nipa se hello good morning me bacho din baby akasa free bacho onene wo from kra o wo fafuseni okay yenti wano pay yo anope de wa yejuma na minka ho pa amema woni de ni wo so ka ho na wa ju mu ni yete amen me de kasa na me kan papa no de wo for kasa no from kra o me se papa no
wakasa pa nyamenka no ho onse mini obi be ka se o se bo no we ni so a wu anyame be bisa wo no kre nti ebo no ya do so e wo Ghana me mu ha nti o mu hwe ni yi na ababo hanso bi ha me pa me de betu ezi ababo anyame akoa ye ti kwa yenya abemu nipa ba ko wa ha disi ayeni ye toilet ni na nya papa ye bi omo do se nko mba be si toilet ama ye yi na sense onye na atikro ni ma ya kwa nyina so nya papa ufi bus stop ko Pentecost o ma ono ani si o hopi e kwa ni na nye so ta ufi sense adani premi ya panicho ya sidano wa mwa ni ya toilet pa di ya oba gba bu ti ha trade dia oba fe dia politics dia oba hu dia ade enye ni ene ma bi se ni ebo de bi ebo MC din ana bi mu ntiase nanka ni MC na atikromia no musema yehu obeye MC yehu mpopoye bia na yenka ye kan ni nya adwen ana o ni nya adwen ye na wuni ebi kwa brotira sa ho ato anfo an kwakura wo nya brotira hu no man kete ndi ma ho ato ti ye na ye ni pa ba kwa ko abemu a Yate wolf of senior da say hello, good morning. Hello, good morning. Me pacho di ni baby akasa free. Yo, me yafa Martin, me kasa free Akimbieni. Martin Akimbieni. Yeah. Okay, yenti wano pay. Yo, Dika me chia utia for na masan abo Georgia kwa baso pa wayade. Enyuma bebre na waye mi ankasa me di meni ehu bi. Ba na ka me kasa wiase no se pese ye ma obi ebedi bi ana se bi se yanka yanhwe ndia waye bi pen. Na ye dia afi o se me ba ma ba beye. Enu ne ade ba kwa ye haw kase pa. Se ni pano wa hyase na o ye bibia. Enu hu ni se we di oba ye bibi ma na oba obetumi abe bibi aka. But onye bi kra na oba obeka so me ba me se dia. Ene sa ni pa ne die. Otuma na so we ye ya na wo haw. Bokman ya okay mesrɛ no nsu ho adwuma na ɔse ɔyɛ otu nsu yankwa sisi ade ni ye won nsu problem kakra bi ho obeso nsu saa se o mechanize edi on twɛ ni emehwɛ bi ni ɔbobɔ bonkoko ni din ni na ɔbobɔ ebi din ba bi ni mante bi ni din mante ni din waye bi ama se ebi a mo ha nkodu nanim Intende mesre me de sawa kwenye we yusu se boa ka kire no se sre na bi enu su yesu hiansu nsu mechanize bohu no omra no meboyin na mum achia se oyade bi oho ma na me aburu ma adwene me ntiase se nipa nyina te se ono a nkeye oba achia se betu nsu de ma achia se hospital no me dwenu din na me se me ko papa we ko bi san din ti a na me so a ma betu ta nsu no me ko eno yi ne na ho ere kire me se me hwe kotwa adeda ne na ho nyina abra uso no nyina na achia se hospital ho no ko hospital save that time hospital se na etia na etie nti se nyame ato ni nsem na se wonye bidia ene o so hwe no beboa hospital ene o betwi nsuo ni ade anka obeye nyoma bi aka ho ene bibi nti anko yi nti se wasa kokokodon asa kokoma cement unya so bi wu a edun eyare chese ni sika ne e ka na eba na so wotumi akọ na okoma cement o de bua so mo fanya ija waye bi ye da na se pa nya me hira no adwen pa ekuta no no onko so anya na saa nyame be ko so atun nsem sin yesi wo bi na wo ma bia nyame di ka ho no nyame be ko so aya na saa e dia ma ye da na se na di o ye no onko so anya na saa ye ta ni chi pa me da ma se okay yanso ye da se papa 0201944485 0554820910. Hello, good morning. Good morning, Maza. Na unemboko de. Pato unemboko na onso ho na muti sen. Yankopa ndom SDA for ye ho ye na ekwan ne na enye. Hey, odan SDA. Hey, odan. Yenima bugabo yenima djuma ye mo di wo from de be mo no yenima bugabo yenima djuma ye ya me pacho we oni bibi
Edios, a Quambi or my own ye, and I say now almost you see a large post. Be our Edion, but as I said, one only and you know. Ama me bedo no ma any part one no but my fa post ni bi anko sisi one mo. Okay. Aha, and I say so edi on nanka amna na one nanka ya tumura gum but say no bi ade ne plot 89. Enti yenya ade ntu emura yen den. Emu. I can't them already there. Mona mo what pass mona mo kasa edu ati the mo kebi my na edi for your ble ekwen masa nsuto a enye izo. Okay, yadi ani bedi a chama mo yabeba ya chinchin issues ankofo de ba yanim doso nti ebeduru ono mo why no da asam na uka unwie se unhu se eyafuo se nso yakokọ yetutunu aye kasa wo ututunu hu nyina na I say wakwan kokọ ututunu hu nyina so kasape na esanfu ubetumi atutu saa na wapaba enti saa na ase odan asam na akwakoye wo kanina na ebi san yegum na ebi 0201944485 me fa beye last okay hello good morning. Good morning. If I told you baby akasa free. Yeah, prof ni. Prof. Yeah. Men talk akofo ho ye. Me ho ye menua. Mo. Na so ai. Boko anope wo dana. Me wo dana ja yenua ba ko. Prince James. Afen na ja wanya ne ho kani. St. Luke Methodist. Ene. Ti onyame ene anope. Ti onyame enka ne ho. Oya common fan administrator. Assembly. Yeah, Prince James. Oh, okay. Okay. Enjom oma ya wi ana afna mo kwakoye kra. Oh, afena ya start ya ba ho no mi ade. Onyame me so onyame na waka ne ho afena obewuram. Oh, okay. Wo de owom dada ho. Oh, say de ko macho. Eh sa. Amani ti ya ni yenuda. Ye ko macho pa. And free man. O ya na amani free man. Oh, na de we de ko free mu a. O se wontimi enfree mu. O betumi afrim. Ubetumi na akofo kanaka no. Emunya unsim free mu nkofo foforo. Oh, so bia ka bi ho na da danso na no betumi de wakodu eche ka mu. Nti o gidi ese we betumi de wakodu on. Oh yeah. Ena no pe nyamenhira ho kani, nyamenhira ho kani. Yeah, oh, me dase. Okay. Mr. Nuako o ka sem bia am se na fa konyansi na mabona baso. Efi se amanyosem na ye no se num bi na eboa na etimi sanitize political atmosphere no na ama yetimi akoyanim. I'm extremely happy as a MPP activist. Say ampa kasa okan no ebetimi aboa onim mamenchia Kofi Amponsa a chance DC na menchia no MP so am say papa ne yade bi on say sene o chia DC not chia MP even though politically no obey any opponent. Now the most difficult of all politics is within your political now what me chia no now what chia DC now one man metan radio so no one twa ayampia bia anka say MP na anye sei ana we anye sei na me dia me ba me ye sei dabi na me fakonya we so e ba ne sa na ye activist no ana grassroots activist no na ye de se se go bia so ba na oye sa na okasa sa etimi ma yamanyo sem na ye no ekoye ni already no minua the etiso no ye ntimi so adada wo hwa your front line mpanifo yi a ebepe franka etu ama yamanyo ko yi a we tu mani we na we atu mani we no kwe admittedly no wo hwe de ekoso a MPP party ni pa na nsusu omo na omo be pre na sebe dwakonwa no estati kasa sei a na atoya koma so se what here ni opponent ya one ne ba be pre no what here DC no that alone no kura no ese min kuran
and mama niji send me MPP ni even all is not lost because you want paniphobia a true the ending omon so no ebetima kakasa bi ama ya boajo and it is unusual because we call other jurisdictions now ubehu na wabeta radio so MP na anye say but when I'm so take different dimensions na no so beboa na amanyo sem na koloni ya ma me fa koloni ase ni moto ya unity enu nti na de work or ye work ni organize programs e de nipa be hia sir. He's walking the talk. So unity is not a mere symbol. Sir, unity na a symbol. No. I'm so or the gusu kakaka or the yajuma. Na mafakonya so na media ama grassroots communicators. Whoever and that's obia or kasama either say aspirant no sitting MPU. Moma ye kasano because we can never be more Catholic than the Pope. Na ye pese ye komwa ye more than any pano debi mama ye kasa no wo fra waka papa na betina waka na obetumi aye yes okoni baby wo no so obi a wodi na chi no na fe na wo beche say wo de wo ye more you Catholic than the Pope himself wa enti mi fa ayima debi ye be say the both sides ni say obia sitting MP na wakata manwa can the MP na ye can obetumi aye okay na we no so aka na ye nyina eduru ho a delegate na kwakwache o madwen ampa ya dase ma me fa konya nso na menko ayi keke bosompem achimso aduru nse to adina vinyame adom work kase nso ebeba me fa konya nso na machia no tell ono nso so oye sa no nso sanitize political atmosphere no ono nso so kan ne kasapa ani ade betimi ama abanyosam na yaye wo enclave wa no etimi di asomdua ba ma menchia Mrs. Mavic MC na menchia Asimodan MP medase Mr. Medase hello good morning oh yeah my last caller hello good morning mpacho kasa wo fom pa debu kasa no fom kra e wo fom kra hello Debbie ana me di afrefo na si me di afrefo no asi ene me kan sankam ne rempem hene ema bosome man hene awsanso odi kro o baabi ani ha osaberema osei amponso otosomienu ebidin sawoso na bibinti akra entumi amana ambaso bibinti entumi amaso ntino yebetu ahyeda na yene nana bekasa obeba studio ni ene na di nkomo 101 ti eno ho ase eno no se de mdi nkai maso tire no bia na wante wasama de akosi eno no ha asoko aloko Nellis hair cut nese hono ye twatri hwin ye di ho dwuma tri hwin doctor tri hwin home tri hwin fie obi won man ti no okoyi ane na bemabu ade osim tri na empro and na entiantia mikoyi anya fe na obo akọ Nellis hair cut ya bin e wo tri hwin dwuma die hu etire ye nyitre keke o ye nyitre keke hwe akadie bia ye digi nipati ema ne se nanim dua no ukon Nellis hair cut ebusu se tam asene awisa utra nana ya benkwamo na ehwa na Nellis hair cut ebo enti ebia we can see uko program bi ebia uko entertainment program bi ana dwumadie bi na pese wo yuti uyi nso a wo pese wo dai ya ne kalesa wo draw asie ese wo mo bo life kakra enti dai kala bia wo pese wo dai utihwi no uko Nellis hair cut the whole asene kala bia ye wo blue na ewo ebe dai ama wo pese wo dai utihwi ni green wo pese wo dai ni gold white silver black color bia just go to Nellis hair cut
Foster no pay me chiao. Oni Olivia. Ene mama kanina. Mo Bonellis haircut. Ye from Mr. Frank usiesie moto. Ewo achimodan ufra sante achimamentia ye na ye di power ma yi odan. Enti Mr. Frank uye motor repairer. Na uwo New Station Junction. Imprem ni baby awo. Se hwa na oda so dia. And Mr. Frank, good morning. Me come for message about Facebook na minyo no monko. We say ne din di Adelaide. Adelaide or say bulk money the B keke. Adolf Ousu answer say this man is very good. Teacher Kwame watching you live from Accra Post Office. Mami fancy. AKA Joy is coming. Hey, sir, Joy is coming. Was I need to be? Joy is coming. No, da de pa. Obi antu mi njama de kro. Mami nchama police phone now once again. Micha assembly member ward down kwanta. Honorable Dennis Obinya J AKA Dancer ehumbo brim. Media si meko mekase me chiachia edoso mintumi nchi obia na wo a wodi breti me bia no nyankopon enhyira papa media si meko yabesan hia fa we twa na ase Branosin ene bonyo mame mawuli di miko Facebook metre modian kan kwa me boa me din edi kwaku enin kusi buadum yen shada sene Prince Amunti Prince Amunti Emmanuel Osanso the Prince oya nesi ni watch